ngo abaye gute noneho yabaye dushishwe taguzanda zo uzwe bitya oya pi ngize ubwoba ariko yarenze ko agize ikibazo ninde best friend wawe best friend wawe ninde yitwa nde ni wowe taganishe aranyihakanye muravyumvishije Nzungu official subscribers bacu aranyihakanye nije best friend wawe ni wowe nije uzubwira utuntu twose makuru yose inkuru ya mbere umenye nije muntu wa mbere uzibwira ufite umwana warutangiye nabi nukuri yarundo rutangiye ukuntu enzi ko twaye turi kuri de ufite umwana afite ubugingo uwo ntazigera abona urupfu rwa kabiri iyo iyawe nongeye kubasuhuza abakunzi ba Nzungu and Nyasafari. Aha, turagarutse rero twari tubakumbuye turizera ko nawe mwari mudukumbuye nk'ibisanzwe kandi tora tureba message yanyu muri iyi minsi twatumaze iminsi turi mu kazi cyari twatumaze iminsi rwose bigora kubona umwanya ariko murabizi kubera ko tubakunda twaje tukomeza dushaka umwanya buri uko tubonye umwanya break yari yose tubona y'akazi tugomba gukora ikiganiro tukabaganiriza tukabwira amakuru menshi cyane noneho kubungubu twabazaniye amakuru ashyushye twabazaniye ibintu biryoshye twabazaniye ibintu ndabizi ko muza kwicara mugakurikirana muri benshi turabasuje rero abari muri Amerika batuye hano turi muri Maine cyane abatuye muri Maine turasuhuje abantu bari mu kazi ngiye tuye dukunda kuvugana ntarinzi ko bajya banadukurikirana ndabasuhuje abantu bari mu tuzi hano hafi muri Maine muri Maine yakunda akazi utuzi twaho turazwi si ngombwa kutuvuga ariko turazwi no tuzi tugiye gusa buri wese agiye twese tugiye tugira utuzi dusa so aho uri muri DSP wicaye cyangwa se uri mu gatari break gatoya kugira ngo cyangwa ka break kugira ngo akazi gakomeze uravuze tereka nkire mu kiganiro aho uri turagusuhuje abantu bari mu zindi state atari muri Maine gusa turasuhuza mushenge wanjye ari ni hamshe aradukurikirana ndabizi mushenge turagusuhuje turabizi ko ukunda gukurikira ibiganiro byacu ukaduha comment ejo bundi yarambwiye ama comment aduha impuguro atubwira uburyo tugomba kuzadukora kugira ngo birusheho kuryoha turagushimiye nawe ahuri turashimira n'umuryango we wose turabakunda kandi turabasuhuje cyane. Aha ni bande tusuhuje twakiriye abantu bose bari mu state atandukanye state za Amerika tuyivuyeho twakiriye abantu bari muri Canada hari abantu uziba muri Canada bazi badukurikirana oya tuziba muri Canada ndabazi haga basuhuza babaki ngira bamuyomba banje babiri batuye muri Canada nimba bazi badukurikira ndabasuhuje cyane wewe bari gukurikira ni televiziyo y'igihugu televiziyo Rwanda
so ndabasuje cyane televiziyo n'abana banyu TV men cyangwa TV Lewiston TV Lewiston ndabasuje cyane ni ngaho njyewe nyine abandi baruzi bo muri Canada hariho na papa mukuru wanje utuye muri Canada ariko iwe yarashaje sinzi ko yona amenya YouTube bande ngabo ninde ni ngabo nzi ngize ngo ngabo aro mama uvuze ngabo numva kari nk'umuntu uvuze kuko mfite mubyara wanjye yitwa ngabo aho ari se Amsterdam ni hagana Amsterdam nyine Nzandi yandege yadusize Amsterdam simuri sinamukubwiye mubyara wanje twari kujya gusura tubona umwanya yitwa Ngabo ariko twakunda kumwita ngo Ngabo sinzi impamvu aje nawe ndagusuje ni murumuna wiwe tugeze mu Rwanda tugeze abantu bo mu Rwanda bo turabakiriye twakira abantu bo mu Rwanda z'umwihariko ubundi iyi YouTube izitwereka abantu badukurikirana cyane sinzi ko nabikubwira izinyereka ko abantu bo mu Rwanda aribo bakurikirana cyane abantu bo mu Rwanda badukurikirana cyane hagakurikiraho muri Amerika so abantu bo mu Rwanda nzukuri ntago ni mwebwe twakiriye cyane turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mugwe neza twakiriye Nyangene ni presidente wanje hano turakorana hano muri korali turamwakiriye uzima mu mwakiriye nuko mbaye nakira bashitsi kere Nyangene abahano abahagurutsa akarimba ko bakira Nyangene ni ukunda kuri indirimbo zo kwakira abashitsi turamwakiriye aho ari yitwa Nyangene Anike turamwakiriye rero ndumva abandi bose reka tubakire hamwe n'abantu ibihugu byose Afrika tubikubire hamwe muri Afrika bari Burundi Tanzania Kenya harya cy'igihugu wakiriye South Africa takigo wavuze nketamwa ngo uwo muntu kaho wakirije gihugu muri comment akamandika ngo mbaye Zambia Zimbabwe pero Zimbabwe abantu bari muri Zambia Zambia na Zimbabwe na Madagascar ese ibihugu bizi muri Afrika na Argentina Argentina si muri Afrika ntagiye muri Afrika ngambwiye ibihugu bitatu apana ibi bihugu tusanga tuzi hatarimo Kenya hatarimo Tanzania hatarimo Congo mbwiye ibihugu bitatu byo muri Afrika Sudan Cameroon na Egypt nushaka kurekera ndumva ushaka kuza kurikirana amakuru ya muri Afrika so mwese twizere ko tubakiriye dukoresheje iminota myinshi tubakira kubera ko muri abantu bagaciro ku buzima bwacu muri abantu mwe mudukurikirana mubanze mwihamashi aho muri cyangwa uvuga ati nugire n'ubutego ko mamashu ugire gutya mutazi kugira gutya gira gutya so turabakiriye rero bakunzi ba Nzungu and Nyasafari mureba hano umugore wanje tagaro umukobwa twadukorana ikiganiro cyangwa ngo umugore twadukorana ikiganiro kandi bibaho ko ari umugabo n'umugore bakora ikiganiro ariko atari umugore wiwe nyine just bakavuga ngo duhura tukora ikiganiro bibaho abantu ndabona umuhungu n'umukobwa atari umugore yewe hari n'igihe umugabo waba afite umukobwa ari umukobwa gusa cyangwa umukobwa afite umugabo nyine bagakora ibiganiro ariko twebwe kuba tugikora nk'umugore n'umugabo ibyo zo ntago ari ibintu byiza ni ibintu byiza bisa neza kugira ngo duhuze inama mwumva amakuru
ndabizi abantu bakunda amakuru abantu bakunda amakuru twabazaniye amakuru ariko n'uyu munsi twabazaniye topic nziza twabazaniye topic ejo ntitwaribajije ndavuga ngo ni gute mwomenya ibintu runaka byanje ese ndamutse nzi nkabibabwira cyangwa mukambaza ibibazo nje nkabasubiza si ari ibintu babesha cyane ariko reka twavuze ngo umugore agiye kumbaza ibibazo 10 naje mubaza ibindi 10 noneho tuvuge ngo ese ibyo bibazo 10 simbeshaga imbere yiwe nawe ntago besha imbere yanje oya tugiye kubaza kandi ikibazo mutaza kibaza wamugisubiza nimba ari kwanza niwe ugiye kubanza ndagira ngo reka ari wo banza umbaze ibibazo nzaza mbita ngusubiza mu masegonda 3 nta kubitekerezaho buri umuntu aratekereza ni haza atangira kubesha cyane nimba mbajije ngo ari icyayi cya mukaru n'icyayi cy'amata ukundike ibyo ni ibintu zo kwanga oya ubuzi icyayi ukunda siko bimeze so ndumva twatangira ibibazo zacu ibyo cyane reka tutangire uri tayari wowe uri tayari ahubwo si wowe ngiye kubaza je ndi tayari kandi ntabyo ariko ko ndaga uri tayari wowe kumbaza je ndi tayari kumbaza hari ukuntu mbaye mbona utari tayari ndi tayari cyane ahubwo mfite ubwoba uko nsubiza oya amasegonda 3 narangira muzamenye ko natsinzwe okay ikibazo cya mbere ni irihe jambo muri Bibiliya ukunda kurusha izindi zose hari ijambo nkunda muri Bibiliya riba muri Zaburi imbere 103 sinzana riba hafi ariko riravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanje sinzakena ni ijambo ryanje iryo ni ijambo ndarikunda kabisa kandi narikuye ku mubishop wanje bishop turagusuhuje Fidel Masengo bishop uri nawe turagusuhuje iryo jambo nzi ko arikunda cyane niwo tumye ndikunda umunsi kabisa yari tubwirije arabitwigisha nama ndifata ndigira ryanje anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bisagira gutishimba yanye naho nanyura mu gikombe cy'ubucucu cy'urufu sinzatinye kibi cyose kundi iyo iryo jambo nicyo jambo kabisa ngira mu mutima wanje nawe aho uri Uwiteka niyo mwungeri wawe ntaguzakena niyo Zaburi yiwe murabyumvishije hano niwe Zaburi yanje Zaburi mvuze ntagari ya Dawidi ariko wewe nawe witwa Dawudi ariko ndavuga ntagari ya Dawidi muri Bibiliya nje ndanone nitwa Dawudi nararetse iryo zina ngo yarayiretse ngubye nitwa Zakariya n'abantu benshi bazakunda ngo ni David ngo David abantu twiganye bakinyita David David ryararangiye ubundi Zakariya ikibazo cya kabiri ni iki kintu uzakunda gukora kigushimisha kuruta ibindi kandi kubera iki ikintu nkunda kurusha ibindi ni ugucuranga mpamvu nasobanura wenda nuko aricyo kintu numva yes n'Imana yaramfashije ariko nicyo kintu naco kiri mu bintu cyangiza uwundi we nza nibuka ntaracuranga nari umuntu ndazi uwundi we ariko maze kwinjira mu mwuga wo gucuranga nabaye uwundi we kugeza n'ubu nyine ikintu rero cyangiza uwundi we nyine ntago novuga ngo hari ikindi kintu nokunda kurusha nibyo reka dukomeze
kusanga aho ubipinze oya simbipinze harukunda hasi nicyo gisubizo cyawe ni byiza ikibazo cya gatatu ukiri muto wavugaga wumvaga uzakora iki umaze gukura nkiri muto numvaga nzakora iki gukora ku bijyanye n'iki uzaba iki uzaba perezida ese uzaba umukameraman ese nkiri muto numvaga nzaba umuganga umudokiteri kubera kera nyine byari ibintu byari by'ubwana tukiri abana nabi ijambo ry'Imana bavuga ngo nkiri umwana mbese nk'iyo umuntu ari umwana ngatekereza nk'abana so nkiri umwana ndatekereza nk'umwana nyine twese tukumva ngo nzoba dogiteri ngo doctor ngo kwa doctor ngo nzaba umuganga ariko ari n'abantu bazanyita ngo Dr Nzungu bishatse kuvuga ngo nashaka kuzaba doctor muzo jewe ubwanje natekereza nk'umwana ariko maze gukura Imana ibona ko no wenda doctor so gucuranga oya ahubwo wovuga ko abantu bakwita doctor kubera bategereye ukuza curanga igisirimba kiza kivura imitima yabo naringe nshaka kubisobanura ntago ari usobanura ko kurambaza nyingaso sorry doctor kwa ushaka gusubiza kandi wambajije sorry doctor so jewe nico kintu nanje numvishije nyine cyambera cyiza maze gukura kuko numvaga nzaba umudokita nkagira gutangaza mvura ariko Imana yo ibifite ukundi kuntu iri kubireba ingira umudokita muzo kuvura imitima ikeneye Imana hari igihe Imana igutiza icyo kintu kabisa kandi ndizera ko Imana ikomeje kunkoresha kibazo cyakane niki nzakora kiza kikurakaza kurusha ibindi inde jewe wewe nde jewe umugore wawe none kutabivuga ari umuntu wakurikira hariya ubu nyine utangiye kutureba ubu nyine ahisamo wowe urinde ukora ikintu kigushimisha ikibazo ubundi wowe wavuga ngo niki jewe umugore wawe kikagushimisha ndavuze ko gushimisha ndavuze ngo niki jewe nzakora kiza kikurakaza kurusha ibindi ikintu uzukora kikandakaza kurusha ibindi yes ni byinshi ni byinshi nyine ariko jewe ararikigana twe gukora uravuga ngo nta mahembo gira tayo nyine ariko urayagira urumva hari gutogira manini ariko hari utuhembe dutoya kandi ni ngombwa kutugira burya ingo nta rugo nta nizibana niko bakunda kuvuga mu ngani ngo ndazibana zidakomanya amahembe iyo ngiyo zidakomanya amahembe tiziba zibana ayo makuru yazi no kuvuga ngo je nawe tudakomanya amahembe agomba kuba afite amahembe tudakomanya amahembe ntago twoba niwangu inkazi urani nka bakundi zibana mu ziba ziri ahantu mu nzu ziri kumwe zibaye zidakomanya amahembe ntago zoba zegerana kurumva inka yabibikwe induko hano rundi rugero nigahomba ntananka amenye ya abantu ko barareba aya menye ari hasi n'ari hejuru urabona ko bibana mu kanwa birabana bibaye bidakozanyaho wavuga ngo inga ariyemera aya hejuru ngo agiye kwivumbura ko hasi ngo ntibaza bakozanyaho kera ukumvuze ko karaguma korora niko biteye icyo nicyo kigaragaza umubano uku rero ufite amahembe nayo ifite andi tutayakozanyijeho ntabwo tuba dukundana nta nubwo tuba mvuze ngo singazana nkoza njyewe nawe dukosanye cyangwa ngo ntukonsereze nahita menya ko hari ikibazo cyabaye
tukaza dusa ngaho kagira gutya nkaza nkubwira wagize gutya rimwe tuziteho ukansuzugura wansuzugura sindakara katavuga okay nta kibazo tagonje nuja kuzuntuka nda kibazo cyo ntago tubanye neza ngo ahubwo kubana neza nigihe wansuzuguye nkahita nkwicaza kugira ngo ibintu wakora ntagarizo yewe nushaka turakarane ariko nkwicaze uko niko kubana kozanya amahembe niko kubana neza so ibintu rero ikintu rero navuga uzukora takunda kurusha ibindi icyo kintu naco nziko kisa kimbabaza ariko tagonza nkikubleminga ni ikintu rimwe na rimwe nkunda kukubwira ikintu ndi seriye cyangwa guhamagara cyangwa kubwira ikintu uri ngokoza amasahani hariya rugero tunyumve kandi mbona wandeba rimwe na rimwe uri nkavuga pi kumva tunyumvishije ariko nikatekereza ko kubera ko ari ukutazi ikinyarwanda neza hari igihe mvuga nk'ijambo nkabona uransubirishijemo aho kubera kunsubirishamo rimwe nkaza nivumbura sinongere kukikubaza nawe ukarakara ukambwira mbwira ni ukuri sinabimenye ibyo uvuze kaba kubera icyo gihe tuhita dutongana icyo gihe tuhita turakarana akashyira nka nyine tuzaye tuvugana kubera ko ntacyo kiti narakaye ngo yaranyitayeho igihe namubajije gutyo ako kantu gakunda kuba ariko buriya nishaka mbikubwira imbere y'abantu ntabwo mba ngurakariye sometimes mba ndakaye ariko siwe mba ndakariye nyine mba numva ntameze neza kubera ko ntabwo navuze inshuro zingahe kandi mbaye mbona uri aho ngaho uri tayari ariko kweri kutumva ariko usanga nyine ni ikibazo cyane cyo kutamenya icyongereza nimenye icyongereza ndatekereza ko bizarangira kandi ibyo bintu bibaho guys nk'ubu njyewe ntazi icyongereza aramutse avuze mu cyongereza hana kantu no musubirisha uramutse umvugishije akantu gusa ngo genda uje hanze ngo uzane ngakantu ngo mu modoka ngo ufata akantu ngo uvuga utuntu katungaye no say what kagusubirishamo so ibyo ni ibintu bisanzwe numva ari nk'icyo ngicyo ntago biri grave nta kintu uzi gukora ngo kiruta ibindi byose bibantu ntakibazo okay bize kibazo cyaka ngahe urangisha cya gatanu turi ku cya gatandatu ese waretse njye nkakubaza bitanu nawe ukabona kuza kumbaza bitanu kugira ngo twoze bitanu nibirangira tumenye abantu babanze bumve aho bigeze hari n'igihe nanjye usanga ngiye kubaza wabona nanjye harizo nari nagize guys twarayipanze apanga ibibazo by'10 none harizo ayambaza nkumva nanjye nari nayipanzeho okay ukunda kurya iki jewe kunda ibintu byinshi kunda ibintu byinshi nuko none se ukunda ibintu uzubirira icyarimwe bivuga uhita utekereza ikintu ukunda kurya kunda umuceri n'ibishyimbo arabeshe ngaho nyumvise hano gatwaje kuvugisha ukuri ngaho nyumvise kuva mbayeho nyarezwe n'umuceri n'ibishyimbo umuceri n'ibishyimbo biri siri nkunda umuceri n'ibishyimbo ubugari nyoburya ari uko nyine turiye hamwe ariko ubugari si ubwanje biri siri nkunda umuceri n'ibishyimbo biri serious seriye mvuge serious seriye ambavugi urabeshe n'ikimenyimenyi uburya gake tureke kubesha turi imbere y'Imana okay reka mvuge abanza bumve kubera kubesha simbeshe umuceri n'ibishyimbo ndawukunda mvuge ko mwanga ndawanga se ntago wanga ariko kimwe nguko naje ubu nyine ntahita mvuga ngo nkunda umuceri ariko ntumbajije ngo niki ukunda kurya kurusha ibindi aya
hano twabajije ibyo umuntu akunda kurya iyo umuntu avuga ngo ukunda kurya iki wari guhera ku cyo ukunda nyine nicyo kintu cya mbere uzutuheraho ntabwo nkubajije ngo nk'uko njyewe mpambaje ngo niko ukunda gukora mu buzima bwawe sinabuze gucuranga kuko intahereye gukina igisoro cyangwa gukina dame cyangwa gukina iyindi mikino zose ndabikunda kandi nzabikina ariko nahise mvuga ikiruta ibindi wewe ngoje ukunda kurya iki urabizi ko umuceri uzurya gake kandi ubuhari si ibintu cyo kuvuga aho gukinda ukunda kurya ni ibintu wagiye kugura mapiza ibintu biraho ndazi kuko atari ibyo ubwiye abantu ibyo ndabikunda reka babwirishe ukuri ndabikunda ariko nimba ari ikintu nkunda cyane kurya nkunda amafiriti kandi hari amafiriti ari wayategera neza kuko atari yo wavuze njye nicyo kibazo mfite hari amafiriti nyine ariko apana ntabwo ari amafiriti ayo ari yo yose hari amafiriti nkunda ariyo ya Burger King abantu ba hano muri nicyo kijya ukunda nicyo kintu nkunda nicyo kintu uvuga mbere y'ibindi byose yes ndayakunda ari amafiriti kuki atari wavuze mbere ntabsoka hari ibintu byinshi ngunda kurya baby azavuga ngo ntabwo nzajya iki ngiki kinyeretse ahubwo ko utakunda kurya kuko nta kuntu nakwaza gukunda kurya iki ukahita uvuga ikintu nzi udakunda kurya ni ukuvuga ngo ntacyo ufite ukunda ahubwo we ntukunda kurya ukunda byinshi cyane oya wafashwe aho ngaho ngo uhaye amanota 3/5 aho cyangwa niba ari ku 10 ngo uhaye 7 sawa niki ukundira umugabo wawe cyo mukundira ari we jewe nako ni wabona atari jewe ninde umugabo wawe ni jewe ushobora kuba utamuzi mubwira abantu umugabo wawe ninde ubone kuvuga icyo umukundi yitwa Zakari Mugunga ninde ko abantu ko mbona arirabura ntabwo nsumba cyane ujye uzuba ngo ndirabura ninde undusha inzobe nubwo bazamushekerera ngo nzungu ntabwo ari umuzungu ariko ndukuri ndinde inzobe sheri ndinzo ukutuvugisha ukuri ukumuza mubona ndi ikikara ntabwo uri igikara n'abantu b'igikara ndaza gukora edit ntugende ngo witukuze ndaza gukora edit abone ko ngiye gutangira kwitukuza niki unkundira ngukundira igihe utuje igihe uri mu munezero ukunda kumba umunezero nkunda uri calm utarakaye utababaye ukunda nyine utuje nyine uri amahoro hari kibaho nkarakara cyangwa bibaho pana bibaho ngiye bijya bimbaho yes bikubaho meshe se ko ibibazo byinshi kundi igihe uri koma ndi muri koma calm paenza utuje calm wayo useka wayo uganira baenga calm calm down calm down nicyo gihe njyewe nicyo kintu ngukundira nyine utuje no kuze ko gushaka kuvuga ngo singa ntuza oya ni kuvuga ngo ahubwo ngo igihe cyose nzaza mbona ndi mu bihe ntari calm nzamenya ko udankunda kurumva ko turaganira oya
kubera ko njyewe nyakoresha ibibazo bitanu sinkubaze mu maditeri ngo mbihotore oya mbihotore tubihotore tushaka gushaka akantu karimo ntavuze. Okay, turekera aho ngaho tutaje muri diteri umuditeri icyongereza cyawe nawe uzi ukunda gushyiraho. Ndashaka gushyiraho ndagira igifaransa ahubwo ngo diteri. Okay. Ninde best friend wawe? Wow. Best friend wawe ninde yitwa nde? Ni wowe? Ndaganishe aranyihakanye. Murazumvishije? Nzungu official. Subscribers bacu aranyihakanye. Nije best friend wawe? Ni wowe? Nije uzubwira utuntu twose amakuru yose. Inkuru ya mbere umenye. Nije muntu wa mbere uzibwira. Inkuru yose nyumvishije nyavuga ngo nzanye mutekerezo baby nava mu kazi ndamubwira. Ni wowe best friend waje? Ko harundi narinze. Je narinze umuntu ugiye kuvuga. Urugiye kuvuga gauge ni mugunga. Oya. Katumureke. Konda hundinzi. Katumureke. Katugende. Kuchakane. Muvuge. Na muvuge. Izaye bizomenyekana. Na muvuge. Katugende kuchakane. Best friend wawe tuzomumenye. Ninde role model wawe? Role model. Kandi akenshi role model iyo uhaye umuntu uvuga mbese niwe wowe tuhita tubona ko ariyo nzira uzugenderamo. Buriya sinovuga ngo kuko nje nkaba ngo role model wawe ninde ngo ni Cristiano. Tago Cristiano nubwo mukunda tago Cristiano no mugira role model wanje. Tago bikwiye. Role model ni umuntu ngendera mu nzira ye. Ibyo byiza. So role model wawe ninde? Nyasafari Nyahumuri. Okay. Cyo kibazo kiragoye kubera njewe abatuye muri iyi si nta n'umwe nyovuga ngo mfite uri role model wanje, ariko nyovuga abatuye mu ijoro ni Yesu Kristo. Nzasenga buri gihe uko nsenze nzasaba Imana impeze umutima ku wiwe, impeze gukunda abantu nkuko iwakunda abantu. Nico nzasaba. Mbese Yesu niwe role model wawe? Niwe role model wanje, ariko abatuye muri iyi si yacu nta n'umwe. Uramukunda cyane? Ndamukunda cyane. Uzugerageza kuvugana nawe se? Cyane. Ese nk'iyo turetse kubeshya nko ku munsi usenga kangahe? Uvugana nawe ryari? Uvugana nawe kangahe? Ku munsi usanzwe ndahuye n'ibibazo cyangwa ndahuye n'ikintu nyine kinshaganye samuvugisha kabiri ku munsi usanzwe. Ariko nguko mpuye n'ikintu kintunguranye cyangwa iki zanyicara aho nkamuvugisha kandi ndahumirije nkamuvugisha nguko nyambaye kuvugisha wowe kavuga ngo Mana none tugakomeza mvuga kugeza nshotse. Taguwesha tago babesha imbere y'abantu. Je ibibazo byanje bitanu birarangiye, hasigaye ibindi bitangira nawe ibindi bitanu. Oya tago zarangiye uko nabaje ibibazo bine. Ibindi buri kindi aho
ni ikihe kintu wakundiye umugabo wawe? ese ko bino bibazo byose ari ibi none kuri wowe cyane none ushaka ngo mbaze kurinde mbaze kuba ex bawe kuri jewe kwera ushaka ngo mbaze ex bawe niki wankundiye jewe ikindi nyagukundiye wewe banze kwanza reka mpindire ikibazo oya nduhindura ni ikihe kintu wankundiye jewe utakundiye aba ex bawe? Je kibazo nico twandikaho. Umva ikintu umva titire kuntu tuvuga. Umva ikintu Nyasafari yakundiye umugabo we atakundiye aba ex biwe. Yes. Nuko nza kwandikaho nange mbaza kwibona. Okay. Reka ngusubize. Ico kibazo gisubize witonze. Nako wihuta. Kibe wihuta utaza kubesha. aba ex banje ni kugira umwete wo gushaka urukundo hamwe nanje nyine ntago wacitse intege nubwo njyewe bumwe nzagorana ariko nyakugoraga ntiwacitse intege kunkunda kunyereka kunkunda. Ico nico wankundiye gitandukanye mbese ico kintu nagikoze mbese ndusha aba ex bawe. Suso kurushana nta marushana ari hano jewe reka nkubwire jewe ni wowe nzabona gusa sinzabona n'umundi muntu wari wese. Ese ndabwo ex ugira ubundi icyo ni cya gatandatu kuhaye simba ndashe kiraza kuri cya gatandatu basubiza ariko Nyasafari baza kankubaza mbaza ndagusubiza. cya gatandatu ni iyihe bara wowe ukunda kurusha izindi? Umukara. Nakunda kwambara umukara. Guys, nizere ko muhemuna ko biryoshye ibibazo. No kandi baze kutwandikira ibibazo bashaka. Tuzoza tubisubize. Cya karindwi ninde mushumba uza gufasha kurusha abandi kandi kubera iki? Papa wanje kamubisobanura impamvu ari papa. Uzukuri mfite abashumba benshi nagiye nca mu maboko yabo ariko mvuze mu bashumba nyine umbwira nagenda mvuga benshi ariko kubera ko umbwiye ngo mvuge umwe mvuze papa kuko nawe namuciye mu maboko arandera aranyobora anyigisha iby'agakiza ariko na n'uyu munsi kuva nkiri umwana kugeza n'uyu munsi ndacamu aracangira inama aracambwira ibyo nkora canyigisha ijambo ry'Imana ndumva ari nkaho navuga gusa ndacyafite abenshi kugeza kuri abo benshi navuga ubu ngubu uwo ndi mu maboko nawe tubana umunsi ku munsi ni Pastor King. Cya munani ninde role model wawe? Kwiganye. Ndakwiganye kandi kubera iki? Ese kandi kubera iki? Bashaka ngo wisobanure cyane. Modo wanje mfite abaromodo babiri. Umwe kubera ko ngira impano yo gucuranga ngira horror modo amwita Corey Henry. Abantu bari hano bamuzi barabizi ko jewe rwose ntari hafi no kumugeraho. N'umuntu ngoye impamvu nipashe muremure nuko nyine nza mbona ari akazoza n'abarundi kazavuga banumva Imana izomfashe nzogere ku rwego rwiwe. Gusa nyine mu mbaraga zanje no mu bitekerezo byanje nza mbona ko ndazohagera ariko bw'imbaraga z'Imana namwe n'ukuntu muza musengera mutwifuriza ibyiza n'umugore wanje anyifuriza ibyiza
nzamona ko nzogera kuri la level ya Corey Henley. Undi role model wanje ni umukuririmba. Kuko ubu ngubu nse nkunda kuririmba cyane. Impano yaje gucuranga nsigaye nshaka kuyikoresha ahubwo deja ni no kuririmba. So undi muririmbyi nkunda ni Benjamin Dube. Benjamin Dube ntago ngiye mukundira kubera ko ngo nabaye ngazi kuririmba kwa mbere mu kwisi. Kuko navuga ngo Corey neri mu mbere kwisi. Iwe Dube we ntano ashaka ko atari no mu mbere kwisi. Tano gari mu mbere koko niko twavuga. Ariko ikintu cyatumye mugira umumodo nuko muri cyo kintu ari mu bantu ba mbere kwisi bazaririmba ubwiza bw'Imana bakamana. Ararimba nkumva presence y'Imana kandi nkamurebera kuri televiziyo. Kurebera umuntu kuri televiziyo akarimba ugafashwa ni imbaraga z'Imana. Ni imbaraga z'Imana ziba zimuri. Nabo ngabo no vuga ni benshi ariko abo nibo bibanze. Yashatse kwita Logan ngo Corey. Corey Henry. Namubwira ngo ya. Yashatse kwita Corey Henry kera ariko ngarambye ngo nimbihindure icyo gihe bitamwita Logan. Ikibazo cya 9 ni iki? Cya 9? Wewe? Nose nyuma ya 5 ikindi kibazo cyaka ngambajije si 2. Oya ngobajije 3. Ikindi ki? Cya 9. Icyambere cya 6 cyari iki? Ni ihe baruwo? Cya 7. Ninde mushomboza gusa? Okay. Cya 9. Ni iki kintu ukunda kujya kurusha ibindi? Nawe ndagira ngo wanyiganye. Kunda umutsima we. Mutsima we. Ya nani kwa mantera indirimbo. Gatsima gashushe gutya kakawunga. Imboga zose woshiraho. Zakagenda. Kinjira mu nda ngo pa. Kawunga wubahe papa. Umwana wanje nzomutaka kawunga. Nzobyara wande. Satara wanje. Kawunga we. Ikibazo cya nyuma kandi gikomeye. Ibibazo bikomeye. Niki ukundira umudamu wawe ari jewe Nyasafari Nyahumure? Niki ukundira kurusha ibindi zose ko wunamye? Anje ndago bikomeye cyo kibazo. Ko yunamye. Kuri je ndago gikomeye. Mubaze. Eko mona navuye muri video. Nta kibazo nta kintu ngukundira kimwe ngo mvuge ngo amaso yawe. Nkunda amaso yawe. Nkunda uvuga. Nkunda. Ariko kintu cyambere gukundira. Shobora no kuvuga ubunyine. Kivuge. Humbleness. Kwicisha bugufi. Humbleness. Nibyo cyangwa nabyishe. Kuba humble. Nono humbleness. Nazo nibyo. Ni kwicisha bugufi. Cyongeza cyaraje. Waramenuje. Gira mugenzi wawe ngo humbleness. Humbleness. No kuba humble. Kintu shaka utakiziho. Ariko impamvu mbikuvugira wenda sinzi wenda byarahindutse. Utakiri humble ariko njewe muri yo muri Urban Boys bitaga ngo ni Ambo Jizo. Nimesaniki Ambo Jizo. Sako yitwaga Jizo. Akatayita Ambo Jizo. Ndagira. So, wabikintu mukundira. Icyo kintu wakinyeretse kera tukimenya. Uba humble kuri jewe. Mbona ko uciye bugufi uremera kunkunda kandi ntari ngukwiriye. Cyose ka wari umuntu ukomeye kiragi. Wari umuntu
umuntu ukomeye ku buzima bwanje ntaho nahuriye nawe nari ndi mu Rwanda iriya muri Afurika mu gahugu gatoya kaba muri Afurika buriya nje bavuga gutyo Rwanda ariko twese turabizi ko ari agahugu gato n'akadomo ni gato pe muri Afurika ni nini cyane ari naho agahugu kitwa u Rwanda aricyo gihugu twavukiyemo kandi kubanga agahugu bitumvikana nabi ariko ni igihugu je nicyo navukiyemo nicyo navukiyemo kandi ndacubaha cyane je n'ubu nyine uvuze ngo Nzungu bagiye kukwica ariko turashaka uhitemo igihugu bakwiciramo no uhitamo mu Rwanda nukuri ndimara sinzi nimara ko ariho navukiye nimara ko nyine twese dufite ukuntu nyine twumva dufite uburyo duhitamo ariko nzukuri u Rwanda banumva nyine icyo gihugu ntago ndagikunda pe so kuba navuga gutyo ndimwumve ko ari some so icyo sanambuze gute vuga gute jewe ndi humble jewe wasanze ndi humble kuri wowe kugukunda kandi uririya hose naho naringeze ndi muri kariya gahugu gato ku Rwanda gato pe ariko twe turatu Burundi Burundi nagahugu gato cyane Burundi ni gato pe ariko sinza kandi gahugu bavuga ngo gato cyane bari Lesotho ni bari igihugu sinzi ko tubageze bakavugana ko ngo ni gato sinzi igihugu bagaze bavuga nyine ariko harakarwa rero ngo nakarwa akitaka kubijabo ibyo ariko u Rwanda ahantu nabaga ubuzima narindimo amare twamatumenya tukimenya yewe wamuza uzanye n'imigisha yose y'Imana kuri jewe kumva icyo kintu uburyo wabaye hambo rero revo waruriho twarubwire kuza kuvugana nanje icyo ngicyo uzukimenya uzumenya ko umuntu wacishijwe bugufi uremera uraza uramanuka niko yandiri bivuga uramanuka rwose nzaza ngushimira ikiganiro cyose nzongeraho kuri iyo topic nzoza mbwira abantu bazagushimira uri umuntu udasanzwe kuri jewe nubwo sometimes wonkusereza nkakurakarira kabira twatangiriyeho nyine ariko ntago no kurakarira ku rwego nyine ruri high bihora biri medium na low medium ntago zibigera kuri high kandi kurakara nk'uko twabivuze mu by'ukuri birashoboka kandi kuko twatangiganira tubivuga ni byiza ahubwo bituma dukomanya amahembe ibibazo byanje birarangiye yumva wasubije neza n'ukuri kwawe kose uri ku mutima wawe reka mbane ndangiza ibyanje genda burega 5 ngaho nangiza baguhitishijemo ko ndategeraga cyane baguhitishijemo kubura ukavuga ati uyu muntu ndamubuze agende nanze kuvuga ngo gupfa niba bavuze ngo kubura wenda maybe umubure tu agenda ahantu nashaka azagaruka mu myaka 10 ariko utaruzi naho yarari umubura just akabura baguhitishemo kubura umugabo wawe n'umwana wawe ninde muntu wakwemera kubura murumva ikibazo cy'underanya kwarambaza murabyumvishije kwarambaza umwana nyatwaye amezi 9 afukama kabyara ababyeyi barabyumva numva ngo nawe nyasezeranije imbere y'Imana n'itorero ngo karamata
ko murumva ico kintu twe dutegereje igisubizo ntabwo twumva ayo magambo uvuze nyashatse ngo basobanukirwe neza ibyo uhaye ushaka kumbaza babyumvishije twabivuganye niyo bantumye kubera umwana ari igice ari 50% wowe na 50% jewe ariko Bibiliya izavuga ngo sinzi aho izayibivuga ariko izavuga ngo twese mureke turebe Nyasafari twese twumve igisubizo agiye gusubiza hano hantu twese urese ahanga amaso hano ngaho usubiza icyo kibazo ko kigoye oya tangira komereza aho warugeze kiragoye muri Bibiliya ndabizi ko hari ahantu bivuga ngo umugabo cyangwa umugore mwasezeranye nta kintu cyangwa nta muntu ugomba kubaruta kubera muba mubaye umwe ariko kandi umwana nawe ni impano iva ku Mana twe ntabwo dushaka gusobanura murumva impamvu bingoye gusobanura guhitamo muri iki kibazo biragoye pe ntabwo bigoye ni ibintu bibiri zo guseparatinga hitamo hagati yanje na login ninde muntu wo kwemera kuvuga ngo ndakubuze icyo kibazo ndagunyonga reka mbabwishe uko ndagunyonga isubiza ariko wakagombye kugerageza sinyoga isubiza abantu hano bari bashaka kumva igisubizo ufite usubiza kuko nende ejo bundi uzombora njewe ngende n'umwana ejo bundi yogenda akabura cyangwa agapfa naje nopfa cyane none se kubera ko utohitamo jewe umbwiye wewe ariko wewe ugiye na loge nomenye aho mpitamo wowe ugiye sinyoshaka uwundi sinyoshakana n'uwundi naho loge negagiye Imana ndiyombeza uwundi kubera gakera nyamwishe nyishe umwana wanje tanze umwana wanje bakubwiye mu mutange twavuze kumubura agapfa subiza ndakurakarira imbere y'abantu ngaho kera atangiye kurakara none nuko guzo azandakaza nukuri jewe ntago nshobora komeza ku ikindi kibazo ikibazo ngiye sinshobora kugisubiza okay nabyumvishe ikibazo kimunaniye mwebwe mwandike muri comment mutubwire muvugisha ukuri murumva ari nk'ikigege gusubiza yohitamo nawe ari wewe wohitamo iki wewe wohitamo iki wowe muzukuri tuza akamaro k'umwana ariko nje ku giti cyanje sheno novuga umwana wanje kamubura ku giti cyanje kabisa nuko utamutwaye mu nda oya wese waramwihaye nuko utamutwaye amezi 9 niko mvuze naje ndabizi ko avunanye urumva kandi ndabizi ko agoye gutwitwa n'ibiki ariko aho kugira ngo ubure umugabo wawe uvuze ngo ntushaka kumubura umwana wawe uwo buri umugabo wawe njyewe ukamubura ukagumana na mwana wawe paka ariko mu by'ukuri hari igihe wowe ugumana na wa mugabo wawe ukaba wabyara n'abandi 10 urumva kandi ubuzima bugakomeza n'abandi bantu bakavuga abandi 10 ntango bari Logan ariko hari undi uzuza nawe ukamukunda kandi kurusha na Logan tibishoboka umuntu wese ari hari oya twagiye ikindi kibazo baguhitishijemo aho
baguhitishijemo gushakwa kandi wokongerwa kunda njyewe uyu mugabo se koko murabyumva ko avuze ngo biragoye guhitamo kino kibazo oya icyo kintu muracyumvishije guys niko mvuze niba wahitishijemo ubu nyine uko mpagaze bakakubaza ngo ongera ushake kandi tuguhitishemo n'amahitamo harimo n'umugabo wawe ngo uw'inzungu arahari n'abandi barahari bahungu benshi wohitamo njyewe niyo guhitamo aya uzi impamvu niyo guhitamo kutari wavuze abantu kutari wabivuze uzi impamvu niyo guhitamo sinyana bitekerejeho cyane impamvu niyo guhitamo nuko kubera maze kukumenya urwego maze kukumenyamo maze kukwiga wowe niyo guhitamo kubera nimba ari ikintu nyanga gutangira gushasha hamwe n'umuntu ntangire mumenye menye imitwarire yiwe n'ibiki ibyo akunda ibyo adakunda ibiki ndabyanga birandusha mu mutwe birandusha mu mutima birandusha ariko nabyumva icyo kibazo cyawe ariko utarakirangiza kubaza ikindi kibazo na twiza hano narindi hari training nari nagiyemo uyu munsi umuntu waza udukoresha training aratubaza sinzi mani nibuka topic yaragezeho iki gihe kuba uragisimbura oya kiri kumwe n'iki arambaza ngo kandi yambajije njyewe ariko yazitubaza twese ariko agera harambaza ngo ese ngutekereza ko uzi umugore wawe kangahe ku ijana wowe uvuga gute ndavuga ngo 80 ku ijana aba 80%, abandi bavuga 60, abandi bavuga 50, abandi bavuga ahubwo rero ngo yango mwese mwabyishe ngo mwese ngo umuntu ubyibuza ngo umugabo ngo abaze umugore we ngo nka 20 ku ijana ngo 80 ngo umuntu avuze 80 ngo ntago bishoboka ariko njyewe muzi ukuri njyewe nanga muze kutubwira nimba ibyo bintu yavuze bibaho jewe nzi ko nkuzi nka 80 ku ijana 20 ni yindi uzukora kantu rimwe nkibaza ariko wewe maze kukumenya keretse nje ikintegereza umugabo yaba atazi umugore wiwe like nka 20 atazi umugabo wiwe nka gaki ariko ubundi umugabo aba agomba kumenya umugore wiwe n'umugore we keretse badakundana wowe se kubyumva niko muzumva pe wowe ndi wavuga ko unzi cyane unzi kangahe ku ijana naje ni nka 80 ku ijana kubera naje 20 ni ya yindi iziza nyine itunguranye rimwe na rimwe kuba ese burya ni character yigira bibaho nyine sometimes ko mugera muri mudu nyine niba ari mudu mu bihe runaka abantu nyine nawe utaruzi ukahita ubona umugabo agakorera akantu gashya njyewe impamvu mvuga uko nuko njyewe ntazi ibitekerezo byawe nyine sinzi ibyo bumwe uza wicara hano ucecetse uri nko kuri telefone cyangwa utari kuri telefone simenye icyo wabitekereza kandi mu by'ukuri nta muntu wamenya icyo ubundi muntu atekereza ngereza akivuze kandi hari abantu bamwe bishushanya ushobora kubesha bibaho ushobora kumbesha ku kintu ntawamenya ngereza nyine mbivumbuye ariko niyo mpamvu nyine tuvuga ngo ndakuzi 100%, ariko aho ngeze ubu nyine nyarakumenya ariko sinyovuga ngo ndacyarimo kukwiga n'ubundi kubera abantu bashakanye ntibaze bamenyana nyine 100%, ariko baze bakomeza bigana umwe yiga ku wundi kubera abantu baze bagenda banahinduka uko imyaka igenda ishira. n'abandi nabo baraza kuduha ibitekerezo komeza ikindi kibazo kamubaze ikibazo cyanyu
ese reka nkubaze ikibazo cyoroshye ibindi tuzabivugaho nyuma. Ibindi ko ndabona dutwara umwanya munini kandi ndashaka turangize twakoresha umwanya munini. Mwihangane guys. Ni irihe jambo ukunda muri Bibiliya? Kunda ijambo riri mu gitabo cya nyuma nagira mu Kinyarwanda ni ibyahishuwe. Mu gitabo cya nyuma byahishuwe ariko mu Cyongereza ni Revelation. Revelation ibyahishuwe ni igitabo cya nyuma. Revelations. Yes. Nicyo gitabo cya nyuma Nicyo kibaho. cya nyuma. Ikiza cya nyuma gute kibi? Nicyo cya nyuma mu bitabo 66. Nicyo gihera. Okay. Reka mbisome mu Kinyarwanda. Oyavuga umusha kuvuga mu Cyongereza. Ni irihe jambo rigufasha? Nakubaje ijambo rigufasha ndabona ngo ridusomere. Nasi cyage navuze. Okay, mu Cyongereza iyo jambo riravuga ngo iri Revelations 22:7. Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the prophecy in this book. Ni kuvuga ngo 22:7. 22:7. Dore ndaza vuba. Umuntu nyine ukome nyine wumva nyine ibyanditswe muri iki gitabo azahirwa ndagenda kuyo bivuga. Ndayikunda iyo jambo kubera nyine ivuga bukeya kuko Imana Yesu gazagaruka kandi tugomba kuba twiteguye kandi twarakomeje nyine ibyo adusaba muri Bibiliya kandi nkunda kwiga cyane ku bintu nyine byo kugaruka kwa Yesu. Ndabikunda cyane kicyo kintu nkunda nyine muri Bibiliya kwigaho kandi umutima wanje uzambwira ko Yesu agiye kugaruka cyane biterwa n'ibintu nzabona. Nkibiki nikiye kintu uzubona ukabona ko Yesu agiye kugaruka? Imperuka nuko mbona nyine abantu yaba ari abapasiteri yaba ari abavangelist yaba ari abaki bavuga ibintu bitanditswe muri Bibiliya cyangwa bakama bishira hejuru ntago bita Imana. Ariko nejo bundi kuri social media nyabonye umuntu washatse kwiyita Imana ngo ndi Yesu nyagarutse kandi biracikigira biraca ahantu hose muri za TikTok. Nyine kunda TikTok ndayikunda nubwo ntazanyikoresha ngoresha TikTok cyane nawe urabizi. Ntabwo ari byiza ariko niho nzabonera nyine nk'amakuru yanje amwe ahayaba nyine muri iyi si tubamo. Ariko nyine hari ibintu nyine byinshi cyane muri iyi minsi ndi kwiga kuzova ku social media cyane nubwo bigoye. Wewe birakugoye cyane, njewe ntago bingoye. Nawe birakugoye. Njewe WhatsApp niyo ya mbere nyahazi. Niyo ya mbere izogenda. Uyu mwaka utararangira. Bye bye WhatsApp. Uzova kuri WhatsApp? Nzova kuri WhatsApp. Uzaza texting kuri telefone isanzwe. Iya kabiri niyo TikTok. Nzoza nyikoresha ibindi. Nzogugura aga telefone ko kamatushe. Cyane uzampeze Tekno. Yewe kakandi ko kwandikaho. Nzava kuri TikTok. Kera Instagram ntayo nkigira. Urabizi. Tuzoyigarukaho. Nyari mfite kuzayigarukaho umwaka utaha.
ariko rero we ntagukunda waravuze ngo ntagukunda Instagram ngo wayivuyeho ariko worontesha umutwe ngo ningutize ngo urebe ngo ibintu ushaka kurebaho oya we ko ukunda kugira amatsiko y'ibintu byo kuri Instagram kandi utayibaho ngira amatsiko ya Instagram nuko aba postings nk'ifoto yanje ndavuga ngo reka ndebe abantu bayikunze uwerebe se barabira kureba ko wabahunze ukava kuri Instagram urabashakira uko barebera birandeba kwera ni foto yanje sibso nibso no ugomba kuzureka nkanga narabwiye ngo usubira kuri Instagram waranze ngo uyivuyeho sinzi umuntu wahunzeho sinzi ikintu wahunzeho ariko ushaka kuza kukirebera ku yanje tukazunyinjirira kwanza tuzovuga no kuri topic y'abagore bakunda gufata amatelefone y'abagabo mbega topic is coming soon kabisa no kuza ufatira kuri telefone uraje nguri ku social media yanje tagari yawe iyi ni social media yanje ariko muzokoresha social media yawe nzabigusaba ariko sinza mfata telefone yawe tuvugishije ukuri turangiza ikiganiro tutaza kuvuga ibintu byinshi tuvugisha ukuri nuko ganyine rimwe nzaramaza nkamasanga bizango arambeshe gwirinde akwandiki arambesheye jewe uko wayivuga nzogufata video umunsi umeze ngo bitenze ndekera telefone yanje ukoga nzogufata kwizo warashaka kuvuga ngo ni jewe uzafuha cyane Manje nzafata telefone yo tuvugishije oya ndaga nicyo bayamvugira pe twebwe tuvugishije ukuri sinza mfata iyo telefone yawe ndabizi ariko uzushaka kuja kungo kuri Instagram yanje ndashaka Instagram yawe mu gihe wa postinza gafoto Instagram yanje ntagi kureba ni yanje bakunze ibintu zanje na postinze bakunze umugore wanje ija kuri Instagram yawe ureba abantu bayilikinze birashoboka oya reka nikindi gihe tuzovuga kuri topic yo kuvuga ngo niki umugore cyangwa umugabo ashinzwe kubera avuze ngo ntago nshinzwe Instagram yiwe kandi twabaye umwe oya icyawe ni cyanje inshuti icyanje ni cyawe inshuti uzigiye izo yanje ni uzokura Instagram yawe tukavuga ngo tugiye gukora nk'ubu munsi hari umunsi tukita nayo mu cyumve nakuyeho Instagram yanje narayise Nzungu pianist kaizo ndabivuze kaise ndanubwo nawe nabikubwiye nabivuga oya nubwo utabimbwiye njewe ndabizi njewe nzanyitegereza sinayimubwiye kandi nawe uko mureba ko uzabutaye tuvuga ari ukuri mfata Instagram yanje yari yanditseho niba ari ngo Nzungu pianist gusa ibintu nk'ibyo nawe ufite enfari turamenyana turakundana turabana fata Instagram yanje ndabangurika nyite Nzungu enfari ndayibona abantu benshi barayibona ndavuga ati byose umugore wanje nawe ni umuntu mukuru yayibonye ko nashatse guhuza Instagram kaza mpostinga n'amafoto yawe ngashira yanje ngashira andi turi kumwe umva ngashaka ngo dukoreshe Instagram imwe yewe nini tunabona nani tuzahana access izuje kuri Instagram nawe reba bayi mbese tugire Instagram imwe birashoboka urumva birashoboka ko Instagram yanje wozu yinjiramo uri ufite telefone yawe birashoboka ariko ico gihe mbona wanze ugumye gupostinga amafoto yawe gusa kaza kubita utuntu twawe Instagram yawe enfari yawe iguma ikora ndabaye uyu muntu ko mbaye Imana ashaka gukoma guteza imbere ibyiwe yanje narayiretse ndafata ndayihuza nama ngoraho ira enfari nongera nsubizaho pianist kurumva yarabibonye menye ko rero bitanshimishije ko wanze gukura hiyo yawe none kurayikura ubu nyine mfite yanje kwera kutayikuyeho ngikoresha Nzungu enfari oya shushube
don't shush baby me wewe don't shush me nyarinzi kuza witegereza ariko nsanze ushoze witegereza uravuze ngo washatswe n'umugabo utaza witegereza niko uvuze sanze uravuze ngo umugabo wawe ni injiji aho warambeshe komana ngiye guhindura topic jewe izina ndaza kwandikaho ngo Nyasafari yashatswe n'injiji niko avuze Instagram izina ryanje ni Nfari iyo N oya reka kubesha twakundanye ufite waranditse ngo Nfari cyane wari warabihanuye cyane Imana yarambwiye ngo umbe nagiye kubesha nuko abantu baze babesha ngo Imana yarambwiye urazumva musaza urubesha reka utoroka musaza mwitonda ngo Imana yababwiye ngo kandi ari wowe babesha ari wowe utangiye kuvuga ngo Imana yarambwiye ngo oya sivu warubesha ariko saba imbabazi warubesha hari abantu nzi batazabashaka gusaba imbabazi umuntu akavuga ntibashaka gusaba imbabazi ukageraho kandi kubivuga byinshi abantu ni bande umva chikintu katube tubiritsa nimba imbere gusaba imbabazi nta kibazo ariko umenye ngo niwe wakoze ikosa twese n'abantu bari hano barazumvishije usaba imbabazi tanga inka yo gusaba imbabazi tanga 100 numvishe ngo nizo bigezweho so guys murabona ko tugiye kuvuga keri isaha yarenze baby tureke kubatindira guys twatugize ngo tubaganirize ibibazo mumenye ibibazo 10 nubwo twaganiremo n'ibindi byinshi ariko twashaka mumenye ibibazo 10 mfite kuri uyu mugore wanje nawe ibibazo 10 afite kuri jewe next time tuzaza kandi tubaze n'ibindi bitari ibi kandi tuza tuvuga ibindi bitari ibi sibyo aha turabashimiye cyane twashimiye abakunzi bacu mani bawo umugisha ndabizi mwicaye muratureba kuri televiziyo yiwanyu abana batoya hari abana bato bari kutureba hi abana bato kwara abana bato badukurikirana baye batureba kandi bazabitubwira n'ukuri mwe mukomeza kureba Nzungu official Imana bawo umugisha iyo Nzungu official abandi bantu bazayikoresha ni Nzungu and Nyasafari so turabakunda niye jambo wabwira abantu twabona kubasezera turabakunda nyine ariko utararivuga ariko naje nkunda kuvuga niho wa mbere akunda kuvuga akunda nsa nkaho nzu y'umuntu wazuzuka mana we kuza nkaho wazushaka kubivuga ahubwo ukabura uko bivuga akunda kuvuga bumwe nkamanyifata gutya utaravuga icyo kintu hari abantu bagiye bandika bavuga ko bakunda uririmba kuntiyo urazakantu buri kiganiro tuzadukora uzukora akantu hari indirimbo hambwiye ngo ejo guhire gufasha urimo ngo yagongahire gongahire turamukunda cyane turamukunda cyane turamukunda cyane ariko sinzi nshaka kwica indirimbo yawe hamwe n'ijwi ryanje gerageza idashoboye gerageza mukunzi hari abantu benshi bakunda uririmba bishobora kuba bitari byiza ariko mu by'ukuri mubivuge jewe ko ndabona ko jewe maze kwaguka muri iki cyo kuririmba urabizi ko ariko mbere bitari byiza siho rigeze ubu ariko urizi ko byatangiye nabi ariko ucagiye uririmba nabi wageze urimbira Imana kwari ukurimbira Imana kuriya ikumva yarabyumva cyane niyo mpamvu itangira imfasha ngo ntere imbere twagiye niyo ndirimbo yagufashije ejo niyo wazumbwira indirimbo yamfashije ihora imfasha umunsi ku wundi
yitwa Nzakomeza. Twagiye. Nzakomeza nkwizere wowe mubyeyi ubaruta no ku munota wa nyuma uraseruka. Kwayikomeza nuko indirimbo yitwa Nzakomeza ntago nkomeje murumva sinyokomeza ni nkaho ndekeye nuko indirimbo ikomeje we ntiwokomeza. nuko arakoze Nyasafari Nyirahumure, mudamu wanje Mama Logan, muzukuri ndagushimiye ko wemeye tukaganira kaganiriza abakunzi bacu. Tabizi hari igihe utaburushe bunaniwe ariko kwihangana ukicara ukaganiriza abantu. Ntacyo bitwaye ndabakunda. Urabakunda nawe baragukunda. Kunda kubaganiriza. Utagukunda sinzi ko yabaho. Taba kwisi ni aba mu bumbe bita ngo Mars. Ta muntu utagukunda. Umuntu wese muri iyi si akoza kureba hano. Nta muntu ntakunda. Twese turagukunda. Wese ndabakunda. Wenda nje ngabarushaga kuba kugukunda nkahita mbarushaga nzamuhagarara imbere. Ariko nabo bahita baza bankurikiye cyane. So ngo babwira ijambo ubundi tu. Mu by'ukuri turabashimiye cyane. Byimazeyo. Ariko sinkiyo jambo. Byimazeyo. Byimazeyo nukuri abadukurikira umunsi ku wundi. Imana ibaheze umugisha kudushigikira n'Imana ikomeze igushigikire nawe mu byawe. Nyovuga byinshi ariko nukuri turabakunda. Turabakunda. I love you guys. Ariko tugeze mu gihe cyo kubasezera. Subscribe for more. Iryo jambo tusigaye dusezeramo abantu. Subscribe for more. Subscribe for more. Nimba ushaka kugumutegera ibiganiro byacu, kuma kuduteza imbere, subscribe. Kandi nawe nimba ugeze hano muri ikiganiro cyanyuma, ugeze kuri uyu munota wazo ureba. Guys, hari indirimbo igiye gusohoka vuba cyane. Yahageze. Ni yande? Ni indirimbo nakoze muri live recording. Iravuga ngo ufite uwo mwana. Afite iki? Afite ubugingo. So, guys, mwabonye ko twashize akantu ku social media yacu turi kugira abantu ngo bagende bagakora nawe. Ese uwo mwana ninde? Uwo mwana ninde? Ni Yesu. Aho afite ubugingo. Wewe umufite. Reka tukarimbe gatoya kugira ngo abantu twembe ariko. Twembe. Ufite umwana. Warutangiye nabi. Nukuri? Rutangiye ukundi. Enzi ko turi kuri liti. De. Ufite umwana. Afite ubugingo. Uwo ntazigera abona urupfu rwa kabiri. Iyo iyawe. Iyo ndirimbo izoza yayimena imitima yangiritse, imitima satani yahishe. Ni fire. Izoza ari indirimbo ije guhumuriza imitima y'abantu, kuko ije kubwira abantu ngo abaye gute noneho yabaye dushishwe. Taguzonda zo uzwe bitya. Oya pi ngize ubwoba.
urazi ko gisikibazo noneho hari abantu tuziranye bintu ba Musa ba Mahirwe ba Pilote ba Fred ba Breze baraza kubireba base shewe ngise ubwo nuko nyahinzi ko hari ikintu kiyaki muniga cyangwa indirimbo reka tu n'umuriro ariko indirimbo umuntu wese uguma gutegera cyangwa umuntu wese uyiyumva tukeneye gukora ka video ushaka ko wicaye mu modoka nini bagiye kuvuga kandi hari abantu nabwiye ngo bagakore ndabandikira ndageraho ndabandikira banga bakora wowe wategera iyi video njyewe ndamvugira aho wawe utegera iyi video narakubwiye ngo ukore ukanga uzuguma kucisha ku ruhande nkabona ko wacishe ku ruhande narakugaye kandi nzaguma ndebe message ndebe ko vuba cyane ndafata umwanzuro w'abantu nabwiye ndi bakora ivyo nababwiye bafatira umwanzuro utari mwiza gusa nyine si mubi si mubi ariko nanone si mwiza sinicaha ntagonza bagira nabi muzaza mushigikirana ariko nyine hari ahantu nzogufata nkagushira muri jewe kubona nkwandikira abashigikira ibaze njewe nk'umuntu akoze indirimbo kama Nzungu wakoze akaririmbo mfite abantu benshi bagera bayimbwira gutya ayiwe nageze ngakora bageze barangiza kuvuga kera nakako gufata indirimbo nk'umwamanyi prayingano cyangwa nimba ayima muri telefone ashaka ngo mufashe just tuyamamaze no gushigikira ubwami sugira gutya gusa tukaririmba gutya hari umuntu wigeze kubimbwira nje nice ndatabaye kigeze kubimbwira no kuri ngo ni mufana ngo ni ngo sharingire gutya nama icugira ndi kumwe nawe cyane ngo nabikoze nje nyine nama nshiramo n'umugore wanje mfata ka video just gushigikira ntago ari ibindi ntakinda ninkene ndabareka ture nimba ariko n'umugore wanje nibwo abantu bakunda kano ka video indirimbo yiwe bakayimenya cuge simba ndi bukanize ndi bari kucoge nagakunze ka video ko ririmba nagakunze cyane ariko wumve nk'umuntu nkamubwira yewe gusa reka tweka tudatinda ariko wumve ko atari byiza umuntu rero gutegera hano ufata ka video kawe unyoherereza ugashire ukanyereza kuri Instagram ukanyereza kuri WhatsApp nimero yanjye niyo ngiyo mbone ko wadushigikiye kandi ndabizi ko ugiye ku iyi message yanje wayumva bakora ku kantu Imana igumugisha rero ubwo ugiye kubikora kandi mwese Imana bamugisha mwadutegere muri kiganiro nakagaruka vuba cyane turaje tubaye ikindi kiganiro n'abandi muze muduha n'amatopic mushaka ko tuvugaho tuzatuza tuyavugeho nta kibazo Imana ibamugisha turabakunda bye for now subscribe for more yes